ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯔꯨꯜ ꯊꯥ 6 ꯃꯈꯥ ꯁꯥꯡꯊꯅꯅꯕ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯔꯨꯜ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ 2023ꯀꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 11 ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯈꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯖꯣꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯖꯣꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯈꯝ ꯄꯣꯛꯄꯤ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯣꯗꯤ ꯁꯍꯥꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯥꯌꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯟ. ꯆꯥꯟ ꯂꯥꯏꯐꯇꯥꯏꯝ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯗꯣꯔꯦꯟꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯌ 3ꯗ IDPꯁꯤꯡ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯌꯥꯎꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯠ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯤ ꯕ꯭ꯔꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯦꯝꯅꯤꯁꯇ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯔꯤडिंग मिजेंग ताबीरिबा अमदि ताबीरिबसिंबु पुष्पारानी लाइसुमना तराम नौसरी हौजे अरोइबु पाउसिंग मयामना संदोक पिजरे। मणिपुर प्रेसिडेंट रूल मखा ताना अगस्त 12 था 3 अमगा सांगथननबा पार्लियामेंट के हाउस अनिमगना अयाबा पीख्रे। लोकसभा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने मणिपुर प्रेसिडेंट रूल था 3 अमगा सांगदोकनबा रिजोल्यूशन अमा पुथोकलबा मतुंग हाउस ना ममांग था जुलाई 19 अयाबा पीख्रबने। ngarang राज्य सभा की मिफमदा बिहार के इलेक्टोरल रोल की मतंगदा अचोबा वाथोक अमा ओरिबा असिगा मरी लेनना डिबेट तौनबा ऑपोजिशन एमपी सिंगना अकनबा मोंगदा प्रोटेक्ट तौखी। चरांगनबा मरकता वॉइस वोटा मणिपुर मखा ताना प्रेसिडेंट रूल था 3 अमगा सांगदोकनबा वारेप लौखिबने। लोइनना हाउस की मिफमसु ngasi ayuk pung 12 फाउबा एजोल तौरे हाइना लाउथोखी। होम अफेयर्स की यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद रायना मणिपुर प्रेसिडेंट रूल मखा ताना सांगदोकनबगी रिजोल्यूशन पुखलदुना हाई मणिपुर हौजिक एडमिनिस्ट्रेशन के ओइबा थबक थौरमदा अहोबा लैरिबा मरमना प्रेसिडेंट रूल सांगदोकपासी तंगाई फदबा मथौनी। कोर्टना पीखिबा ऑर्डर अमना मरम ओइरगा मणिपुर कांगलुप की हाना सुनबा थोगलखिबनी। सही सिगी फेब्रुवारी 19 मणिपुर प्रेसिडेंट रूल थमलखिबा असिगी मनुंगदा स्टेट असिगी ओइना मिशी मिना थोकपगी थौदोक लैत्रे। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ना तोंगा तोंगानबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमसुंग सेक्यूरिटी एजेंसी सिंगा तोइना वारी सानदुना मथौ ताबा थबक थौरमसिंग लौखलकपदगी मणिपुर तंगदु लैताबा इंग तप्पा महोसागी पुंसिदा तपना तपना हंजिलकले। मणिपुर की ओरिबा फिबम असिना प्रेसिडेंट रूल मखा ताना था 3 अमगा सांगदोकपा मथौ ताबना रिजोल्यूशन अदु पास तौननबा मूव तौखिबने। अदुबो ऑपोजिशन मेंबर सिंह बिहार के इलेक्टोरल रोल की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की वाथोक की मतंग खनननबा अकनबा मोंगदा प्रोटेक्ट तौखी। अदुबो प्रिसाइड तौखिबा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंजा नारायण की माइकैदगी मेंबर सिंगदा मसा मसा की फमफम द फमनबा अपील तौखी। पुखलकलिबा रिजोल्यूशन असी आर्टिकल 356 के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अमा ओइ लैबना अकंगनबा मतम अमगी मनुंगदा डिस्पोज तौबा मथौ ताई हाइनसु अपील तौखी। अदुमकपु कांग्रेस की जोयराम रामेश ना हाउस असिदा तोपा बिजनेस सिंग खनबा मथौ तादे हाइना अपनबा कया पीखी। लोइनन ऑपोजिशन की माइकेदगी बिहार की इलेक्टोरल रोल की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की मतंगदा स्लोगान कया लाउखी। डेप्यूटी चेयरमैन की माइकेदगी मेंबर सिंगदा अपील कया तौरबसु तादबदगे मणिपुर प्रेसिडेंट रूल था 3 अमगा सांगदोकनबगी वारेप अदो वॉइस वोटा अयाबा पीखिबने। लोकसभा प्रेसिडेंट रूल मखा ताना था 3 सांगदोकपगी अयाबा पीख्रबने। राज्य सभा अयाबा पीरबनिना हौनबी मतुंग इना मखा ताबा थबक सोइदना लौखलगनी हाइरे।
Jomi Council na Cookie Jo haiba tam asi recognize taude maram asina Cookie Jo panba council ama oriba Cookie Jo Council asi Jomi singna khundaba maru oina Churachandpur gi mafam singda office saba natroga function tauba yaroi haiba akanba wafam phongdokkhre. Jomi Council gi Information and Publicity Department na nahan thadora press statement amana hai Manipur gi National Highway singda sathok sasin yahanana bani haina India lenga ngasing gi akhanaba civil society organization CSO khara kauraga wari sanai haiba pau phangle National Highway 2 Tifai Road amasung National Highway 102B Guite Road amasung Singhatagi Baihang taba lambi hangdoknaba wafam khanabada Jomi Council natroga chatminariba lupsing tanaramdaba haibasi achumba khongthang natte. Hairiba lambi sing asi maru ina Jomi singna khundaba lambi singni hairiba lambi sing asi hangdoknabani haiduna Jomi Council na sak khangdaba CSO kharana wari saba haibasi yaba ngamloi. Asigumba thabak thorom sing chathaba yananabagidamak Assam Rifles ki kangbu amana lamkadagi akhanaba miyoi khara Imphal lalaga kangpokpi tamna meeting pangthoknaba pukhiba amasung loiraba matung thilakhiba thodok laikhre. Masida sunatana Assam Rifles ki Major amana lusingba khutpu amana haiba miyoi khujok khara adu aijol tamna security piraga pukhibagi thodok laikhre. Pumnamak asida Assam Rifles na lauriba thodang asimaksu achumba khongthang natte. Jomi Council na haukiba chahi ki May 13 da pangthokhiba annual General Assembly da laukiba warep ki matung ina Cookie Jo haiba tam asi recognize taude haiba warep laukrabani. Masimagna Cookie Jo Council haiba luf asimak Jomi Council na sakhangdaba lup ama oina Jomi singna khundaba mafam sing office saba amasung function taubada athingba thambani. Cookie Jo Council na makoigi office hangba natraga function tauge haibasu mafam aduda khundariba miyoi singna ayaba lauraba matung sagadabani haiba wafam sing phongdorakhi. Aseng bachumba puwari gi liklam mayek seng na khangdaba Cookie refugee singna sak lekham pokpi khulbo saitu gi manungda leiba lamne haiduna yumpham yaudaba wafamda lamgi mapu oinanaba honarakpagi thawong sak lekham pokpi village authority na akanba mongda yaningdaba phongdokkhre. Ukhul Times ta phongba report amana hai lekham pokpi haiba mafam asi tokhaiba maning makha tamba khul ama oina matam kuirabagi mamangdagi legally amadi historically oina state na sakhangduna laklaba mafamni semjin sajinba wafam kya puthoktuna lam asibu Cookie singna mapu oinanaba honarakdringai mamang kayadagi lekham pokpi asi state na formal oina record amadi protected tawduna leikraba khul amani singda leiba masagi boundary leijaba khul ama oina lekham pokpi asi kumjali sing ama jamapan humfugani thoigi January 15 da Manipur Gazette Mau and Sadar sub division na official oina declare tawbasu leikrabani. Gazette notification adugi matung ina lekham pokpi khulgi boundary asi not lomdana akong lok phauba south dana thumkhong lok phauba east ki maikaidana surveillance gising amadi tampaka tainabada yungliba nung phauba amadi west dana kaubru singyang phaugi boundary oiri. Civil court ki judgment amana judgment yauna makhataba pau pisari. Judicial order kayasu lekham pokpi khulgi boundary asi ayaba pikhiba laikhrabani maram aduna leiriba record mayam asina lekham pokpi khul asi masa maromdom leijaba saitu schedule 1946 to 1947 ka mari lenadaba khul amani haina utpadanatana saitu gi sarup amanate amadi immigrant outpost amasunate habadugi mayek laraba khudam oiri. Adubu laibak thiri badi British loilam lenga ki matamda lekham pokpigi lam asi makhoida khunda halamba lei haina Cookie singna puwari ki asengba chumba mayek sengna khangdana lam mapu oinanaba honarakpa asimakni. Sipoi village jess policy 1840 ki matung ina British officer
मेकुलोकना अनौब कुकी इमिग्रेंट सिंह बफर ओइना सिजननबगीदमक सिंगी लमसिंगदा पुरक्तुना थमलंबगी वाफम लैब थेंगनरी अदुबु काउंटर नगा स्ट्रेटेजी अमा ओइना ब्रिटिशना कुकी सिंगबु लमदम असिदा मतम कुइनदगी खुंदा लैतादुना मपुंग फाबा फुरुप अमा ओइना लेरक्लबा नगा सिंगा काउंटर बैलेंस तौननबा थमलंबनी हाइबा वाफमसु लैरी कुमजा लिसिंग अमा चनिपान कुंथ्रागी मतुंगदा कुकी सिंगबु स्ट्रेटेजिक रीजन की दमक मफम असिदा लैरखिबनी ब्रिटिश लोइलम लेंगा की ममांगदा अमदी ट्रेडिशन की ओइबा मरी अमता कुकी सिंगा लम असिगा मरी लेनरखिबगी ममी लैते मरमदुन अरानबा पुवारी दे युमफम ओइरगा ब्रिटिश लोइलम लेंगा की मतमदा पुसिलखिबा कुकी रिफ्यूजी सिंगना खुल असिगी ngamkai सेमदोकनबा होनरकपा सिमक सही कयागी ममांगदगी खुंदा लैतादुना लेरक्लबा पुवारीगा सागोनदुना हिंगलक्लबा खुल असिगी कल्चरदा सिंगनबनी हाइना लवी मसाना सेमजिन साजिनबा वाफम कयादा युमफम ओइरगा साइतुगी मनुंग चना लैबा लम अमा ओइना लेखम पोकपी खुलगी लम मपु ओइननबा कुकी सिंगना होनरक्लिबा थवंग असी अथुबो मतमदा हंदोकदबनी लोइनना लेखम पोकपी खुलगी बाउंडरी मतंगदा लैरिबा कुमजा लिसिंग अमा चमापन यांखैगा मंगा लिसिंग अमा चमापन यांखै मंगादगिना लिसिंग अमा चमापन हुंफुगा मंगागी जुडिशियल ऑर्डर अमदी कुमजा लिसिंग अमा चमापन हुंफुगा निथोगी गेजेट नोटिफिकेशन असी मरी लेनबा पुमनमक नाइकाय खुमनगदबनी हाइनसो लेखम पोकपी विलेज अथॉरिटीना मखाताना फोंदोरकले सही तंखाई चलकलगा थांगा हायर सेकेंडरी स्कूल की ओजा ट्रांसफर तौख्रगा महूत थारक्तबगी थवोंग पुयानिंगदबा फोंदोक्तुना स्कूल असिगी महिरोइसिंगना स्कूलदा अहिंग यारेक्तुना प्रोटेक्ट तौख्रे ngase ayu pung 10 फावगी मनुंगदा ट्रांसफर थाखिबा ओजासिंग हलक हंद्रबदी क्लास बॉयकॉट तौबगी खोंजंग संगसिलगनी हाइना स्कूल असिगी महिरोइसिंगना फोंदोख्रे स्कूल असिदा क्लास 11 तमलिबा महिरोइ ओइनाम ज्ञानेश्वरीना महिरोइसिंगी महुसिलदुना हाई थांगा हायर सेकेंडरी स्कूल असी लिसिंग अनि कुन माथोइदा मणिपुर लेंगांगना हायर सेकेंडरी स्कूल अमा ओइना लाउथोक्तुना स्कूल फगलनसी मिशन दा याउख्रबा स्कूल अमनी अदुबु स्कूल असिगी ओजासिंग असी यामना वातुना लैरिबने स्कूल असी क्लास 1 दगी क्लास 12 फावल लै अदुगा महिरोइना चांब्रिगा सुमना अनि लैरिबने स्कूल असिदा हुजिक तोंगान तोंगान बा सब्जेक्ट की ओइना ओजा 13 वातुना लैरि लोइनना हंदक कालेन सुटी थारिंगे मे 16 स्कूल असिदा ऑप्शनल सब्जेक्ट ओरिबा कंप्यूटर साइंस की ओजा अमा ट्रांसफर थादोख्रे क्लास 11 अमसुंग क्लास 12 की महिरोइ 15 कंप्यूटर साइंस लौरिबनी अदुबो सही तंखाई चलकलगा कंप्यूटर साइंस की ओजा ट्रांसफर तौखिबा अदुगा ओजा महुसु थारक्तबासना थांगा हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोइसिंग पुंगनिंग वखल हंथख्रे गवर्नमेंट लमदम असिदा क्वालिटी एजुकेशन पुरकनबा होनगनी हाइरबसु सही तंखाई चलकलगा ओजा ट्रांसफर तौखिबा यानिंगदे मरमदुना ngasi ahing महिरोइसिंग स्कूलदा यारेक्तुना प्रोटेक्ट हौरगनी अथुबा मतमदा ट्रांसफर थाकिबा ओजा नत्रगा ओजा महूत ngasi ayu pung 10 फावगी मनुंगदा थाबिरउ नत्रबदी हयेंगदगी हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लास बॉयकॉट तौरगनी हाइखी एग्जाम मतमददी प्राइवेट स्कूल सिंगापुर एग्जाम सेंटर अमदा तादुना एग्जाम थामिनगदौरिबनी प्राइवेट स्कूल की इमानबा कयागी ममांगदा अखोई छोथना लेहौरगद्रा हाइबगी नुंगाइतबा फावरे एग्जाम मतमदा थांगा हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोइसिंगदी ओजा वाटपा लैबनिना मिनिट 5-10 हापियु हाइबसु याबिरोय असिगुंबा लेंगा की थवंग असी यामना पेंदे मरम असिना थांगा हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोइसिंगी तालिबा ओजा ट्रांसफर तौखिबा अमुक हल्ला हनबिरओ अवाट पोजा थाबिरओ स्कूल असिगी रेगुलेटरी थंबियु स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर मपुंग फानबियु हाइबा वफम सिंगसु फोंदोखि कोऑपरेटिव सेक्टर चौखलबा मतम तदा स्टेट अमा मफुंग फाना चौखत पंगमगनी हाइना मणिपुर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी फेक्स फेडरेशन की माइकेदगी फोंदोरकली वफम असे इंडिया की अहान बोइना लिंखतपा कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बोर्ड मेंबर ओइना खलकलबा जिना पोसंगबम्बो तरामनो ओकपा थौरमगा मनी लेनना
पांगथोकपा थौरमदा मणिपुर फैक्स फेडरेशन की पब्लिसिटी सेक्रेटरी कोंथौजम मणिहारना फोंदोखिबनी। हौकिबा सही लिसिंग अनि कुनमरी की अगस्त मरी दगी नोमद पुंग कुन हेना तोंगान बा थौरम संदोक्तुना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अमा ओइना मियाम की सेवा तौरकपा वाहोंग रेडियो 90.0 मेगाहर्ट्ज MIS जेट की अहानबा मपोक नुमित थौरम नहान पांगथोक्रे। थौरम असिगा मरी लेनना रेडियो चैनल असिगी MD जेम्स हेगुरजमना फोंदोखिबदा लोइजिंग लोयादा लैबा कयादा हक्सेल लौमी सिंगी हौगलकलिबा नहारोल क्यागी पुंगनिंग लौसिंग ओइगदबा खना नैनबा थौरमसिंग इमा इबेल इचल इसे अहल लमन क्याबु नुक्ति नुमित खुदिंगी पोथाहनबा थौरम कया संदोक्तुना लागली। चैनल असिगी तोंगानबा सक्तम अमा ओइना रेडियो तारिबसिंग वखलोन मानबा कयागा लोइनना अवा अना तारबसिंग अमदी मतम मतमगी लेबाकी अवा अना कयादा तेंगबांगदुना मियोय कयादा मतेंग पांगदुना लागली। मखा ताना अनौबा थौरम कयागा लोइनना लेपा लैतना होटनागिगनी हाइना फोंदोखि। पांगथोखिबा अहानबा फाउंडेशन डेगी थौरम यावबा लाकपा मियोय चा कयागी मरक्तगी अहल ओइरबा मियोय 13 खंगतुना लुपा 500 सरांगथेम तोंबना डोनर ओइबिदुना पीखी। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अमा ओइना वाहोंग रेडियोना का हेना सोथरबा रेडियो लैबा ngamjataba मियोय क्यादा रेडियो पीबगी थबकसु चथरी अमदी मखा ताना चथखिगनी। रेडियो तारिबा मियोय सिंगी मरक्ता वाहोंग रेडियो बु नुंगसिबिदुना सेलगी mateंग पांगलकपा कयादासु हन्ना हन्ना थागतपा फोंदोखि। मसिंग यामलबा इमा इबेल अहल लमन क्याना इसै सैरेंग थौरम क्यादा सरुक यादुना फाउंडेशन डेगी थौरम मपुंग फाना पांगथोखि। साहित्य अकादमी सखंगलबा लैबा असिगी लोन कुनगा मरीगी नहा ओइरिबा अइबा अइबिसिंग द पीबा युवा पुरस्कार 2023 की दमक अइबा अइबिसिंग अमसुंग लाइरिक फोंगबसिंगदगे लाइरिक कौरकले। साहित्य अकादमी थादोरकपा चेरोल अमना हाई मना असिगी दमक लाइरिक थाजिलकदबा अइबा नत्रगा अइबी अदुगी मसागी सही कुमजा 2023 की जनवरी अमा फावदा सही 35 दगी हेलोइदोबनी। एवार्ड असिगी दमक लाइरिक थाजिलकपगी अरोइबा नुमित सही सिगी अगस्त 38 ओइगनी। थाजिलकदबा सिंगना लाइरिक मसिंग अनीगा लोइनना मसागी सहीगी प्रमाण ओइगदबा चेरोल आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस वोटर सक्ताकसेगी नामथोकलबा सेनादा मसाना चुमले हाइना खुयेक पिदुना थाजिलकदबनी। अकुपा मरोल सिंह साहित्य अकादमी की वेबसाइट ता फंगनी हाइरे। युवा पुरस्कार की मना असी साहित्य अकादमीना कुमजा 2013 हौना नहा ओइरिबा मसाइसे 35 हेंद्रिबा इंडिया की लोन सिंगी अइबा अइबिसिंगबो थौगतननबगीदमक पीबा हौरखिबनी। मना असी साहित्य अकादमीना सखंगलबा लैबा असिगी लोन सिंग हाइबदी आसामी बेंगोली बोडो डोगरी इंग्लिश गुजराती हिंदी कन्नाड़ा काश्मीरी कोंकणी मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी नेपाली उड़िया पंजाबी राजधानी संताली संस्कृत सिंधी तमिल तेलुगु अमसुंग उर्दू लोन सिंगी लाइरिक इबसिंगदा पीगदबनी। मना असिदा सेल ओइना लुपा 50,000 सेंपाक अमसुंग इकाई खुमनबगी वारोल इबा चे अमा याउरी। लोइनना मना असि सिंग लेमलबा थौरम अमदा साहित्य अकादमीना खुसिनगनी हाइनसु चेरोल असिदा मखा तारकले। अखोइगी इपा इपु सिंगना थंबिरंबा नाट चटनबीसिंग असि ममा मपा ओइबसिंगना मचा मसुसिंगदा ताकपी तंबिरंबा मथौ ताई नत्रबदी ममा मपा ओइबगी मतिक सादे हाइना इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की डायरेक्टर डॉक्टर तौरांगबम ब्रजकुमार ने फोंदोक्रे। साउथ ईस्ट एशिया कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिको की 15 सुबह मपोक कुमन थौरम या स्कूल पुलिस लैंड लैबा मणिपुर ड्रामाटिक यूनियन दा पांगथोखिबा थौरमदा ब्रजकुमार ने हाई साउथ ईस्ट एशिया दा लैरिबा लैबाक सिंग असि मागी मागी चटनबी अमदी आर्ट एंड कल्चर दा लुपसबा लैबाक सिंगने। लैबाक अमगा
culture lamda khara khara manana satminari aduna lamdam asidasu maihorol dagi leiraklaba ipa iposingna thambiramba nat amadi chatnabibu manghandana macha masu oriba ikhoina ngak senduna thamba mathau tai hainasu phongdokhi Manipur Technical University MTU asi Manipur khakta natana North Eastern State singda technical gilamda maming leiba University ama ohenanaba honasi haina University asigi chancellor su oriba Manipur gi governor Ajoy Kumar Bhalana phongdokre Manipur Technical University gi sahi tara surokpagi ngarang takyal da leiba University asigi government Polytechnic Hall da pangthokiba Foundation Day gi thoram da chief guest ki warol piraduna Governor Namakata na hai MTU asi chahi tara khakta suriba University ama ojarabasu University asina paikhat kiba thabak tharam singthaningai oi haiki SN Chan Lifetime Achievement Award sahi sigi oina sana kaithel hariba film asibu puthokliba Thaudam Dorelda tha asigi nipanda Palace Compound leiba Manipur State Film Development Society MSFDS da pangthokadoriba sapam Nodechan ningsing thoramda lanthoklagani thoram asiga mari lenana MSFDS ki holda paumising ngarang unabada Cine Artists and Technician Association Katagi President Huidrom Nimaina hai MSFDS amadi kata ani kapuna khusamnaduna Father of Manipuri Cinema haina khangnariba sapam Nodechan ningsing thoram asi sahi khudingi August 9 da pangthoktuna lakpani haukiba matam asida COVID-19 gi laisat mayok nakhiba amadi hauze state asida thokliba irang asina maram oiraga matam khara leplore numit asida SN Chana direction piba Brojendro gi luhongba hariba film asi miyam da khudol tamgani film asi SN Chana ihan hana puthoklamba Mangki gadoroba film amani hainasu phongdokhi Leibasi ki Prime Minister Narendra Modi amasung Union Home Minister Amit Shah gi lising makada Manipurda apunbagi masak tangdu leitaba amasung chawkhat thaurangi anoba mayol ama laklagani haina State asigi hanagi Chief Minister Nongthomba Birena mahaki official X account da thadorokpa warol amada phongdokre X ta thagalakhiba warol asda hai Laibak asina ningkha tamlakpa matamdagi khwadigi sangna Home Minister oibasi Amit Shah na oire haibagi matangda Nongthombam Birena thagatpa phongdorakhi matam sangna Home Minister oirambasing Sadar Vallabhbhai Patel amasung LK Advani na office paramba matamdagi su Amit Shah na hele haiba wafam su thamki Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Gemins Hospital da analaying ba lakpasing lambi ki phibam phattabana khudong sadaba kaya mayok na hale haiba social media ki platform amada viral oirakle social media ki platform amada thangalakhiba post asida Gemins Hospital manungi lambi ki saktamsu utkhi masida patient singna thengnariba awaba nungaitaba adugi matik yamna leire watta leibagi chathok chasin amadi x-ray ultrasound na chingba lauba chatpa matamda yamna chawna awaba khudong sadaba mayoknare maram aduna mari leinaba authority department singna thubada khudong sadaba kaya sibo yangsin biduna patient singna thengnariba awaba nungaitaba si kokhanbiu una sigumba mayam asibu udaba saduna leibiganu haiba caption ama thaduna thagalakhibane thagalakiba post asi second Yankai tere sangba video amani ahal orba nupi ama oxygen cylinder ga loina na emergency ward lom dagi tongan ba department da leiriba building lom da lakpagi mamisu utli nupa amana wheelchair induna atopa nupa amana cylinder singlak pa yauna nupi amana anaba adubu senaduna ising marak aduda khudong sadaba thengnari badusu thagalakhi Video aduda wheelchair induna patient adu pubada akaiba koila samadi sing macet thumjinba aduda yamna wana inbagi mami tari thagalakhiba lambi phattabagi video adu emergency ward ki building amadi OPD ticket kakpham oriba building gi mayaida satliba administrative block taba yaba lambi oigani
ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯥꯟꯗꯨꯅ ꯑꯀꯪꯕ ꯊꯤꯔꯒ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯨ ꯇꯥꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯨꯠꯄꯥꯠꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯆꯠꯂꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯤ ꯀꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯈꯪꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯃꯩꯅ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯃꯝꯂꯤꯕ ꯁꯤꯖꯔꯒꯦ ꯆꯪꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯅꯦꯅ ꯖꯦꯝꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯃꯜꯂꯕꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯄꯨ ꯄꯥꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯝꯕꯤꯅꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯅꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯏꯟꯊꯣꯛ ꯏꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟꯠ ꯄꯤꯅꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯖꯦꯝꯅꯤꯝꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯎꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯖꯤꯜꯂꯕꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨ ꯑꯀꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯦꯛꯆꯥꯛꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯨꯒꯅꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯏꯊꯩ ꯂꯧꯈꯣꯡꯗ ꯆꯦꯟꯊꯔꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯩꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯟꯅꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯧꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧ ꯄꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯕ ꯂꯧꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯑꯃꯗꯤ MI ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞꯀ MI ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤꯚ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ S ꯕꯦꯇꯥꯃꯦꯛꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯇꯩ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝ 3ꯗ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ DIET ꯗꯥꯏꯠ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯐꯪꯉꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ China, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan amasung African leibak-singdagi khunek lanmisingna chatharakiba conflict asida Russia gi force-singa loinana lanthengnari haini Ukraine gi President Volodymyr Zelensky na phongdokre. Artificial Intelligence AI na middle class kauba ama lehendana technology asina thabaksing sangsilaktuna miyoiba khunai chap lephalagani haina warning tawkhre. Google S ki chief business officer oina lising ani tarani panda thabak thadokiba mo Godadna software developing CEO sing amasung podcaster sing yauna kanamata thadok lamdana AI na white collar job sing muthat khibaga loinana yamna thuna lising ani kuntareta
mang takpa adu hauragani haikre. Nong sing ising nungsit ki phivam samudra gi isel sing season sing amasung atai khuthang da plant life pibagi thawong pumnamak thohaliba numitna planet art da mapa leitraba sapu ama piri. Numit asigi horokpham sing amasung masigi loikhigadaba amasung sikhigadaba adugi hiram asina matam sangnadagi scientist singi pungning singsilakre. Malemgi apunba missing asi November 15 phawgi manungda billion nipan yoragani haina United Nations na pakhre. Malemgi khwadigi masing yamba leibak asi lising ani kulumdoi da China gi mahut India na silagani haina report amada UN na makhata na haikhe. Sigeko kakwa Sahi chamatara mari suraba thabaktagi potharaba physician na Japan gi hingliba khwadigi ahal oire haina Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare na lauthokre. Miyoko Hiroyan suna chapmanaba sahi asi phawba hinglam kiba matung kawana Asian leibak asida hingduna leiriba khwadigi ahal oikhi. Masai sahi chamaga Sumna mapan subada Tokyo lising ani kudmathoi Tours relay da kawana saru yaduna games adugi history da khwadigi ahal oiba Olympic Tours bearer singi manungda ama oikhi. Sigeko kakwa gynecologist oibana mahaki sinphamni malemgi ani subalanjau da medical school dagi mahak graduate oikhi. Lan adugi mamangda Osaka da hospital amada thabak tawki. Madugi matung kona mahak na magi imungi clinic ado clinic oina salaiki bani. Mahana numit khudingi magi phamung nakanda telephone ama thami amasung hek kaurakpaga magi anabasing aduda chatkani hairi. Rahul Gandhi ki mayokta Supreme Court Judge amagi observation sing ado kai hemanba amasung haifam thoktaba amani hairaduna India opposition bloc ki lusing basingna yaningdaba phongdolakre. Uttarakhand gi Uttarkasi district ta Khirgan Ganga Tural gi mathak thangba Kesman area da khanghodana Nong haitharakibadagi tholakiba mang takningai oiraba khudaki ising ichauna darali khunda paksauna amang ata thoankibada yamdrabada mioi mari sikhre. Khungang asida khudaki ichauda lebabokpa numita mioi mari sikhi haina Uttarkasi district magistrate Prasan Arjuna phongdokhi. Miyamna Disom Guru haina nungsina khangnaba hanagi chief minister Shibu Soren gi aroiba masak adu uhaunanaba amasung mangonda aroibai kai khumnaba utnaba anakpa amasung arapadagi masing thingamdaba miyamna nahan Jharkhand gi Ramgarh district ki Nemstra tamna laknakre. Kidney ga mari leinaba anabasing laying satharingaida Delhi gi Sar Ganga Ram Hospital da JMN ge lusing basi ningthokaba numita laikhidabani. Masai sahi 34 sukre President Draupadi Murmu amasung Prime Minister Narendra Modi yauna lusing ba kaya marum yauna leibaki konung asida laikhidraba thawai yaudaba haksang aduda ikai khumna bautkre. Army gi matangda Rahul Gandhi na phongdokiba wafam singi matangda Supreme Court na seirakhiba adugi matung Congress lusingbi Priyanka Gandhi Vatrana mahaki mabung adubu saugalakre amasung kanabu asengba Indian amano haibasi makok thongba court adugi jarsing adugi thabak manung sande haikre. Army gi tamak mahaki mabung na khwadgi wangbai kai khumnaba thami amasung kaidongaida madugi mayoktawa amata hairoi
Lok Sabha Leader of the Opposition oina Government wahang sing hangbana Rahul Gandhi mathoni haina Wayanat ki MPS na phongdokhi. Sensor single oina ba LED solar power plants wastewater treatment rainwater harvesting solid waste management amasung electric vehicle charging points sing ahanba mapung phana loisilaba Kamal Central Secretariat Building CCS 3 Kartavaya Bawangi Pandamni haiba wafam phongdorakre. Housing Maka Tarakpada Sanabagi Pau Pisari. Christopher Kamaina Ahan Bahab Tasan Kiba Matangaraba Golgi Mating Dagi Sam Kuntra Mari Suba Duran Kablising Anikun Mangi Lebabo Panumita Jamset Purgi JRD Tata Sports Complex Tasana Kiba Group Sigi Mesta Indian Army na Sanaroi Tara Okiba Nepalgi Team Tribhuvan Army FC bo ama suino da mighty bapiduna point account hangdok pangam kre. AFC under 17 Asian Cup Saudi Arabia lising ani kuntaru qualifier gi umbu ogada balai bak taret ki manungda India su yaw kre. Qualifying tournament asi sahi asigi November kunithoi degi kuntra pawba sanagada bani. India ga loinana qualifier tournament asigi umbu ogada ba to palai bak taru asi saina Vietnam, Thailand, Myanmar, Kyrgyz Republic amasung Jordani India goina mesing asi Ahmedabad ki D Arena da sanagani qualifier gi draw August 3 ta pangthokani. Uttar Pradesh ki Greater Noida da leiba Galgotais University da tha asigi Taretegi Tarahomdoi Power Pangthokadoriba Mari Suba under 15 Boys and Girls Nation Boxing Championship da saru yaruna ba state ki nupa amasung nupi boxing team ngarang sports director Mayangbam Beto amasung Manipur Amateur Boxing Association Kumalampak Boxing Arena dage lamthakre. India gi nupi football team na yumjagasa numitagi Myanmar gi Yangon da leiba Thuana Stadium da sanagadaba AFC under 20 Women's Asian Cup lising ani kuntaru qualifier da phajaba performance utuna decade ani ki matung da qualify oina ba mityang thamli. India gi senior team AFC Women's Asian Cup lising ani kuntaru qualify oikraba matung Joachim Alexander Sanna coach oiba under 20 Indian Women's Football team asi achoba thajaba amaga loinana Myanmar da satlagani. US President Donald Trump na lising ani kunipan Summer Olympic Games mari lenaba issue sing yengsinaba masung security handle taunanaba White House task force ama semnaba lebabo panumita executive order ama sign tawragani haina administration official amana agency da phongdokre. District Kang Association DKA na Jiribam na siduna Jiribam ge Dibong Khunau dalaiba Dibong Khunau Community Hall kam Kang Sangda team mapana saru yaduna tha sigi taruk tagi hoduna satharakiba ahanba mixed district Kang tournament lising ani kunma da YLCA Dibong Khunau final ki lamba ngai tuna laikre. Basketball Federation of India gi media makhada Manipur Basketball Association na sinduna Brahmapur Nahabam Basketball Court ta sathariba sub junior boys ki ngarang sanakiba mesing da youth club LMUVA mai pakre. Amadi Uruguay na yumbu oiraga satharakpa Pan America Cup lising ani kun manga da Argentina gi nupa amasung nupi hockey team sing na gold medal sing laukre. United States na competition animakta silver medal sing lauraga Canada gi nupa amasung Uruguay gi nupi na bronze medal sing laukre. Loisilakpada maroiba pau amuhana.
Manipur the first rule tha taruk makha sangthana ba parliament ke house animang na ya ba pikre. Manipur the salary ba first rule mathang sai lising ani kuntaru ki February tarahumdoi phawba leiragani. Jomi amasung kuki ani gi marakta yana da ba hengalakli Jomi singna kundaba mafam da kuki jo council gi office saba yaroi haikre. Kuki singna lekham pokpi khulgi mapu oina na bohonarak pagi thawong yaning de haina village authority na phongdor. Modi sagi lising makada Manipur gi saukhat thorang da anobo mayol ama laklagani haina hanagi jo minister and bidena phongdor. Manipur Technical University awano pok lamdam da maming lehna na ba hona se haina governor na phongdorak le. SN Chan Lifetime Achievement Award Thaudam Dorel da lanthok lagani. Mama mapa sine khoi na takpi tambiram ba mathau tai haina ti Rajakumar na phongdok fre. Amadi Jamnistan na lang balak pasing khudong sa daba kaya mayok na re haini. Bijari ba pau sing asiga loina na hosiki dinung tigi form li ba pau se singdeg lokthok sabab maru oi ba pau sing miam da pisa baloshin jari. Housing makha tarak pada mu matam gi WAPHAM amadi RASHI PHAL gi tharam Nirmala Thangzin da puna tamina se. Una mapu amuka hana pusparani laishom na kuramjari. Tabiriba amadi mideng tabiriba simbo nirmala thangjam na mukana taram nokjari koknona khurumjari. Puduna lakjariba si matam gi WAPHAM amadi RASHI PHAL ki tharam ne asigi matam gi WAPHAM da enclosure amasung eviction gumna chawkha thorang rashu mideng changba fai hariba asini sahi asigi haukiba February gi tarahumdoi digi state sida animated suspension gi president rule lengak lakhibagal iroinana lengak asina paikhalakpa Chawkha Thorangi Khongthang oina Manipur gi mafam kya lenga ki lam khopchin duna lairiba singbu takthoknaba laukhalakliba land enclosure amasung eviction gi drive kya sigumba chawkha thorang kya paikhatpada shu ahenba mideng changba fai Housing state asida Manipur gi governor Ajay Kumar Balana lutjengba president rule lengak lakbasida kanana so ayet pa thingba piba ngamlaroi haibagi thauna kya ga loinana tongan ba deputy commissioner sing yauna mari leina ba department ki thomi kya na chathokpa kathokpa amaga loinana enclosure amasung eviction gi drive kaya chathariba asi afaba khongthang ni thabak sing asi mai pakna thauna leina pangthok khiba asi gidamak Thagat from Toi, Maramdi, Asigumba drive asi mamangi, Lengak nasu tabakarati paikatpa, Horam Labani, Adubu Mapung Pana, Tabak Tawudingam Kide, Masi Lengak Pai Bada, Yauriba sing Amasung, Tongan ba Assembly Constituency Singimiam Gimihud,
ꯑꯣꯏꯔꯨꯕꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯨꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯗꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯜꯂꯝꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯟꯕ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝ ꯈꯣꯞꯆꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯇꯛꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯏꯚꯤꯛꯁꯟ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯝꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯀꯩꯊꯦꯜꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯪꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯃꯩꯔꯥ ꯁꯪꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯕꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯋꯥꯀꯠ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯋꯥꯀꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯈꯤꯗꯦ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯣꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯚꯤꯛꯁꯟꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯀꯌꯥꯗꯨꯅ ꯅꯝꯈꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 40-50 ꯁꯨꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯊꯧꯗꯥꯡꯅ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ACꯒꯤ MLA ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯏꯔꯦꯡꯕꯝ ꯇꯣꯝꯄꯣꯛꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ 102 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯈꯣꯝ ꯕꯖꯥꯔꯗꯒꯤꯅ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯆꯤꯉꯥꯃꯈꯣꯡ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯀꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯆꯩꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯗ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯆꯤꯉꯥꯃꯈꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯆꯤꯉꯥ ꯃꯆꯥꯕꯨ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯨꯄꯔ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯅꯩꯅꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯔꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ DCꯁꯤꯡ ꯃꯍꯨꯠꯇꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯩ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯊꯧꯃꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯝꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯅ ꯇꯛꯈꯥꯏꯕꯤꯔꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯀꯣꯝꯖꯥꯎꯁꯤꯡ ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯎꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯣꯊꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯗꯁꯨ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯐꯩ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯁꯤꯐꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯔꯥꯁꯤꯐꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯕꯣꯕꯤ ꯁꯛꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯟ ꯄꯥꯜꯃꯤꯠ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕꯖꯥꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯦꯁ ꯔꯥꯁꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯅꯤ ꯑꯐꯕ ꯐꯜ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯐꯝ ꯐꯒꯠꯄ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯠ ꯆꯥꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯁ ꯔꯥꯁꯤꯗ ꯑꯁꯥꯎꯕꯅ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯔꯕꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯐꯜ ꯐꯪꯂꯣꯏ ꯒꯥꯔꯤ ꯇꯞꯅ ꯊꯧꯒꯅꯤ ꯁꯦꯜ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯆꯠꯂꯒꯅꯤ ꯆꯪꯖꯔꯛꯄ ꯀꯟꯈꯠꯂꯨꯒꯅꯨ ꯊꯕꯛ ꯃꯆꯥꯗꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯨꯛꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯐꯛꯆꯤꯟꯒꯅꯤ ꯃꯤꯊꯨꯟ ꯔꯥꯁꯤꯗ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯟ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯐꯝ ꯐꯒꯠꯄ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯏꯊꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯟꯕꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯏꯪꯅ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯒꯅꯤ ꯀꯔꯀꯠ ꯔꯥꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕ ꯁꯦꯜ ꯐꯪꯕ ꯃꯤꯊꯣꯏ ꯃꯤꯍꯦꯟꯕ ꯁꯤꯡꯊꯥꯕꯤꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯆꯠꯄ ꯃꯤ ꯇꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯨꯙꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯒani ꯁꯤꯡꯍ ꯔꯥꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯁꯛ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯐꯝ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯅꯤꯡꯒꯅꯤ ꯀꯟꯌꯥ ꯔꯥꯁꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯋꯥꯔꯧꯕ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯊꯣꯛ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗ ꯍꯩꯁꯤꯡꯒꯅꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯇꯞꯅ ꯊꯧꯒꯅꯤ ꯆꯪꯖꯔꯛꯄ ꯀꯟꯈꯠꯂꯨꯒꯅꯨ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯆꯔꯥꯡꯅꯒꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯨꯛꯅꯒꯅꯤ ꯇꯨꯂꯥ ꯔꯥꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯐꯒꯠꯄ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯐꯝ ꯐꯒꯠꯄ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯄꯥꯈꯪ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯒꯅꯤ
Rashi mamal yamba pot leba yaba sakhang biba yam khalakpa ithak thongba singna nungsibiba marup mafam phagatpa imung de ingna leiba numitni pakhang leisabi singi oina matchanagani mahiroi singi oina budi hengelagani Danu Rashi hiram khuding wakta afaba oiba miyamna chanbiba mateng bibi hengalakpa chathok chasinda kanaba Numitni imung da charang nagani pakhang leisabi singi oina nungsinagani mahiroi singi oina hotna ningani Makarasi akan bawahai sizinabana achumbada aran batagan gani gari tamna thawgani migi upai tawrudaba fagani thabak machadi pangthoklagani pakhang leisabi singi oina lawtongnagani mahiroi singna wakhal changloi kumbarasi chawkhatpa fagatpa pangthokningba pangthoklagani achawba singna nungsibiba mateng pibiba hengatpa cheksinna hotnaba tangai fadabani pakhang leisabi singi oina wakhal managani mahiroi singi oina budi chawkhatlagani aroibada minarasi charangnaba nungangba ani thokna khanba numitni thabakti pangthoklagani lamchatpa mitinabadi kanagani imungda charangnagani pakhang leisabi singi oina warawnagani mahiroi singi oina wakhal leitaroi masini pujarakliba matam WAHONG RASHI nungti fongliba pause singdagi lauthokjaba maru oiba pau tabiriba amadi mideng tabiriba singbo nirmala thangjamna amuka hana Kurumjari. Seasonabio. J.U. Pereira. Harga tolaga lopam da saisin kibada til singutung koina laksin mangamba hidak. Sangamama sawbala phongi dama kilo ani makhai khak chang. Nga hangoi tharoi mi charang na chingba amata sondana. Phau pambi bo manghaliba til adu tama khatpa ngamba hidak. Lomi singi khwaidigi pharaba harga tolaga lopam da saisin kibada til singbu manghan mangabi. Seasonabio. J.U. Pereira. Phangpham Crop Solution Kaisampat Amadi Hidak Yonpham Singh. Nungairabo Paujel. Anisuba State Level Open Patriotic Song Competition 2025. Lakleba August ki tang tarahumdo. English singani kungamanga. Thobal ningthau lainingthau lairembi sangle. Ningombam Thobal da pangthok charagani. Shinja Langjariba, the Ningombam Ideal Youth Club, Yawini Singing a Singasima, registration Tobio, Amadi, form download Tochinbi, Akopa Marol Gidabak, Facebook.com/NIYC Club, Natraga, 7005408688, Loinana, NIYC 3280@gmail.com, Hari Vastiga Akopa Marol Kangi Yagan. Last date of form submission Lakliba August ki tang taret English singani kungamanga Patriotic Song Competition asigidama Sana Kanglon Singh form da tumak yaujari ngasing asima mention sindiu Second State Level Open Patriotic Song Competition 2025 on 13 August 2025 organized by the Ningombam Ideal Youth Club. Mama mapana macha singbu Class 12 loiraba matungda kadai da tamgadagi haibasi chamhamna duna dumak leidi adubu madugi damukta solution leijari yamna ningthijena proper counseling amadi advice kaya ga loinana tongan ba desire orba course sing amadi scholarship ki khudong chaba phangba yaraba ado madungi imung manungi mahi tamliba satra satri singi hena khudong chana nabagi dama Kaisampat Jungsinda Dilip Consultant near Yummy Land Restaurant tongan course kaya so offer tawjari madudi MBBS BDS MD MS in India loinana MBBS abroad Kazakhstan Kyrgyzstan, Vietnam, Amadi Russia, Atopa coursing Kharapalabada, MTech, BTech, BBA, MBA, Nursing, Aviation, and Allied Science. Haribasing is Delhi, Punjab, Chandigarh, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Gujarat, Sikkim, Guwahati. Panjariba coursing asida, Tonga Mamafam Singa Mahitamaki Kudong Sabatu, Lazeri. Akopa Marol Gidama call to you 9030493677. Amukana 9030493677. Kaisampat Junction the Ladiba, Dilip Consultelga Amuktang Unabiduna. Adomadong get 12 Pastor Rubisha Singidama, Masaga Sanagadaba coursing the Mahitam Nanabagidama, Amadi, Scholarship Fangadaba Desire coursing in Matanga, Kanabiu, Nainabiu. Ahang WAPHAM Tabak Kaujari. New Era Higher Secondary School, Thobal Okram, Wangmataba. Panjariba New Era Higher Secondary School Asigi, Ahang WAPHAM Ama Kaujari. Pambiba candidate singa sima apply to win. Post sing ama qualification MA with B.Ed and minimum 2 years of teaching experience, but 5 years of experience preferable. Mode of selection, personal interview and classroom demonstration. Competition bagi aroi matam lakleba August ki tang nipan English singani kungamanga.
इंटरव्यू पांगथोकदब अमदे क्लासरूम की डेमोन्स्ट्रेशन की दमक लाक्लिबा अगस्त की तांग तरा इंग्लिश इंगनी कुनगमंगा अयु की पुंग तरा थागे तोलोप लुपाली सिंग तरा गनी पाल लोइनना incentive or as per experience अकुपा मरोल के दमक कॉल तोबियो 708-5247-055 नत्रगा 700-595-3303 खंगन जरीबा प्रिंसिपल न्यू इरा हायर सेकेंडरी स्कूल थोबा आई हूँ क्लास से डॉक्टर हेलेना ऑप्टोमेट्री कॉलेज की एडमिशन की बता दीजिए ऑप्टोमेट्री दा डिग्री अमसुंग डिप्लोमा दा नतन अतोप कोर्स में अमसु तंबे अखोय अतोप कोर्सिंग सिदी डीएमएलटी न्यूट्रिशन अकंग नबा सीट मसिंग है अतोबा मिंग चंसन बि हो हाय सागा कान से तक कदम मसिंग डॉक्टर हेलेना ऑप्टोमेट्री कॉलेज से एकेडमी एमोसे फजन लैरबा निंथिना ट्रेन तौरबा ओजासिंग न ताकपी तंबीबा कॉलेज ने डायलिसिस अदुगा अतोपा मखन कोर्स कया अमसु लैरिए नोन nga sai gi thausadri da la jet kuidabani aduga akang na sit ni phamdu ji jo aduga noi hayeng emsan phangda ai nakta lakta lawa noi ngani ai sara Admission open. North AOC da leiba Dr. Helena Allied Health Institute ki makhada degree amadi diploma tamning ba singidamak admission form thaba hogjare. Course sing adudi degree in optometry, diploma in optometry, certificate course in ophthalmic assistant, diploma in operation theater technology, diploma in dental assistant, diploma in dialysis technology, diploma in medical laboratory technology, diploma in x-ray and imaging technology ni. Akopa moral kidamak Dr. Helena Allied Health Institute North AOC da laktuna tanabiyo. Ekhogi phone number 9774065535. Perfect college or university thibiribra housing modu ki damak thoina waningai oidri Manipur edu mentor na miyamda yamna kanagadaba amadi nungaiba paw ama pujarli English singani kunmanga gi oina admission guidance ki khudong chaba piba hojari India ki oina top college sing khanba amadi akhanaba college sing amadi university ki oina lupa lising manga dagi lising kunmanga phawbagi scholarship phawba yauna khudong chaba phangbigani engineering dagi hauraga hotel management phawba agriculture dagi na paramedical phawbagi adom pamba course khudima ki guidance pizari college natraga university khanbada yamna laina clicks kharada khanbe yare hausi phawba chamam na bale biragadi aikoi gi expert counselor singa adongi family singu guide taunana ba leizari adongi manglang ma phaunabada mateng soidena pangjai maram asina adongi tungi punsi gi dama ngasi mak plan tawba hobiro aikoi gi head office first floor gypsy building pauna bazaar imphal amadi thobal office gi oina Thobal Wangmataba, Jobel Building, Thobal. Mobile number 9233661592. Loinana 8837236503. Natragai Kogi website www.manipuridu.online the check Tobio. Shija Hospitals na chahi nipu chupna miyamgi seba tawzarakpaga loinana Caesar Health Check Packages kaya ama ahongba mamalda Health Check tahonabagi khudongchaba pizari supnagi lupa 5,700 hauduna mapung phaba Health Check up tawthokpiduna isagi hakchangbu phana thamnabagi damak khudongchaba asi lobihau akupa marol gi damak 9007900794 natraga 9611609611 amasung Caesar Hospitals da pau phobiro Hangdukchare Ayush Healing Point Armani Building Pakhang Lapam Pareng Kaksing Khunyai Lekai Mapam Masida Ayush ki laing bagi khudong saba phangbiragani loinana makhal khudimaki therapy tobagi khudong saba su phangbigani therapy makhal singa dudi homeopathic consultation yoga and naturopathic consultation Ayush medicine acupuncture massage therapy yoga therapy steam bath ultrasound therapy interferential therapy infrared therapy vibro massage back therapy weight loss therapy asina sima makhal kaya gi therapy sing phangbigan loinana liver gi anaba amadi kidney da nung leiba amadi tonsillitis skin gi problem loinana nupi gi anaba sing amadi anxiety stress tumba yada wasina singba sigi